Kiorana, tōku ingoa ko Gina Pakarati Pate, au he vi'ot kainga nei Rapa Nui, au he poki a Nena, Pate Otu, ararua ko Vae, Remigio Pakarati Tuki. He aha mō oku au he Rapa Nui, he kurito era ako moanga cualquiera no me. Kurito ako e moanga I te tunuahi, muhi I te ika, o hokutahi no ko I te cualquiera no kona, ia I roto I tu urima e tahi hoe, e tahi mati, tunu ako e te kai, hui ako e te ika, hakatu ako e te kai I runga I te aru māmaa mo te hua ai. Ai tōku tāku me he Rapa Nui koe. Takoa, he tangata ngarau ako I tu'u kuhane, I tu'u hakaara. Ki e herero ako ki tu'u kainga. Taparahi taata takoa. Porque hau nei o tātou, hau hanga ki te koa, ki te here ki te rua tangata, ki te ite o tu'u hakaara, o te kainga nei, e takoa, e hanga roa moe a ki haho. Muite, o runga I te kainga no haho ki runga I te rua tangata no te ao. Pero takoa, he tangata riwa mai roto te inanga. Ai roa te mese, kui koe. Pero I te hopea, he tangata riwa koe mai roto te inanga no o ki haho. Ai tāku me e ki inga, he Rapa Nui. O mō oku, he ai au e Rapa Nui. Hangarahi ki tōku hua ai. Hangarahi. Hangarahi au ki tōku hua ai. Maururu. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.